n'umutoza bita Robertinho umunyabrazil. Mfite umuntu wanjye waganiriye nawe aramubwira ati Robertinho twongeye kuguha ikaze i Kigali muri Murera. Yego. Nzishimira kongera kukubona ejo bundi ugarutse. Yamubazaga afite amakuru ko ari mu biganiro ariko ari nko kumwinja yumve ko hari ikintu kirimo. Robertinho yaramubwiye ngo yego nshuti yanjye nanjye nzishimira kongera guhura nawe vuba aha i Kigali muri Murera. Abandi bagabo mushaka nabiki Ibiganiro byarabaye na Robertinho ikiro cyo ni kimwe. Robertinho muribuka ko yavuye muri Rayon Sport ahembwa 3500 by'idolari. Muribuka ko ajya gusohoka Robertinho yasabye icyo bita pay rise, kuzamurirwa amafaranga. Yego. Yasabaga 2500. Rayon Sport irayabura. Robertinho agenda uko. Nyuma ya Robertinho yagize urugendo rwiza kuko yanyuze muri equipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda. Bamuhaga 4000. Ajya muri equipe ya Simba ngira ngo hari bakubye na kabiri. Yego. Yaramaze kumenyera gutoza amakipe amuha amafaranga menshi. Kandi atanga amafaranga menshi. Ubu makuru mfite nuko asaba 1000 bitari munsi ya 6 Rayon Sport. Rayon Sport ntishaka gukora ikosa nanone ryo gufata amafaranga badafite muri budget bataza aho azava ngo bayemerere umuntu ejo bundi bongere bisange mu myenda. Ayo ni amakosa yakozwe na Rayon Sport mu myaka yashize, niyo mpamvu yageze ayigira imyenda ya 800,000. Baravuga ngo rero kaba gatambwe gato dukunda kwivuga no ku matransferi yabo ariko tugatere turi sûr. Yego. Nje bivuga mu gitaliyani nkavuga ngo Shiva piano va sano e lontano. Ugenda tuje agenda neza adatsikira kandi akagera kure. Rayon Sport ngo imira negotiate hagati 2000 n'ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika. Ati oroha kandi nabwo no kwitera ibyuma ni menshi kuri Rayon Sport. Ntabwo irageza neza bwa bushobozi bwo kurekura miliyoni 6 buri kwezi ku mutoza kuko baze ku mwaka n'amafaranga menshi. So haracyari n'icyo kintu cy'amafaranga ariko Robertinho yakumbuye mu Rwanda, akumbuye Rayon Sport, akumbuye abareyo, arifuza ko rwose Rayon Sport igize imana ikabona amafaranga yaza akayitoza. Hari icyo renzaho nta kibazo. Nanjye kubwira abanyarwanda ko ni dosiye tugiye kwinjiramo. Actually umuntu yarahugiye mu bakinnyi kubera ko nibyo byari bihari ariko kuva abakunzi ba Radio Rwanda babisabye bagomba rero kubibona. Ubwo rero turakoresha uburyo bwose ku buryo tugomba kubabonera abatoza bari mu biganiro bose, none twabwira byibura buri ruhande aho bigeze. Ibyo Lorenzo avuga bya Robertinho ese bihagaze bite ubu ngubu? Urumva n'uwo wa mbere Lorenzo yashatse waganirijwe, turebe wenda abandi bashoboka tuzababaha. Ubwo tuzababaha neza cyane ariko hagati aho n'ubundi mu Rwanda haba harandi makuru. Tugahera kuri bombe yo muri APR ko nimo ndibwaribwa ya transfer. Abantu bazi ngo APR iri muri Sekafa bazi ngo transfer zararangiye. Kwirungwaro ubwo ubu bari bwo rwajya mwaro. My God. Amo yimana ndumva uretse kwijyayo reka turagana kuri APR mu kanya yagarukaga Robertinho de Carmo nya Brazil igucikeza mbonye ahubwo indi yatanje shaka good ndio muri pia no kuvuga ngo ukuntu biteye yamaze Lorenzo yabigarutseho. Robertinho yasabye akazi kimwe n'abandi batoza batandukanye bagiye bandikira Rayon Sport bayisabira kuza kuyitoza. Ngo hari igihe abantu bamenye ko ikipe idafite umutoza bagasaba kuyitoza. Robertinho rero yaciye Rayon Sport amafaranga 7000 by'amadolari. Lorenzo nakubwiye ko uzajya ukora ibintu by'imibare. Fata 7340 ni dolari naho bigeze. Fata 1340 1340 kuba 2000 ube 2000 ni miliyoni 9,380. urumva ari nka miliyoni 9 n'igice z'amanyarwanda. Ushyizeho imodoka ugashyiraho inzu n'ibiki zigera muri miliyoni 10 zirenga. Anababwira ko ngo bagomba no kumuhereza umwungiriza we, ngo umwungiriza we ngo agomba guhabwa 3,000. Fata 3 kube 1340 3,300 nkube 340. Ugomba kugira iminota yo kuvugira uretse gato kugira ujye ubikora mu mutwe n'utumenteranye. 3,000 gukuba
1340 Ni ku idolari maranshanga ni 2020 2020 byasangaga bya bintu bari apepre miliyoni hafi 13 n'igice. hafi 13 Rayon Sport iravuga ngo ntitwabona amafaranga yo guhemba abatoza babiri dufite n'abatoza zagera mu ijana 150 ku mwaka ntabwo bishoboka. Rero yavuze ati amafaranga ntayo twabona. Aho rero Robertinho ngo aba disqualified atari uko ari umutoza w'umuswa, atari uko imwanzi, ahubwo ko yakoreye siporo yacu mama ariko Rayon Sport irakeneye. Rayon ivuga ati Robertinho timwembi mwakaje kuri 6 ugafata 4 tukamuha 2 Robertinho kabati namo marakabiye rwose umuntu uvuye muri za Simba subo ako ntasoni agafata 4 umwinjiza akabaha 2 make none se ko murera kuri Robertinho ni make cyane ariko asavuga ko umutoza w'umunyamahanga ntabwo bishoboka umutoza umaze kugira izina muri Afrika n'abanyarwanda bakomeye bari muri 3 bari muri 4 niba ushaka kuza umutoza w'umunyamahanga ntabwo waza n'umutoza umubone nibibaho mbere ya covid birindwi nango yemeye kugabanya ubundi abaye ageze muri 12 Robertinho bro mbere ya covid ko yembwaga 3500 ndetse we ntago ajya atera imbere ntabwo akura mbere ya covid yembwaga 3500 bakomeza reka nesitime uba mu nzu ya 25 ntabwo wanza aparitema y'igihumbi cy'idolari ni urugero mbese kuri kwivovota nkaho nyiri aparitema ugiye kumubaza yarakara ngo ko usobe ngo imyaka umaze ukora ngo ntujye utera imbere ngo iyo aparitema ko ari igihumbi ngo wajye mwuko ari nziza cyane hari amafaranga ufite hari nayo utarenza ubwo nyine urenze nuko hanyuma isaha yacu ya kabiri turayitangirana umukino APR ariko mbere ko mbabara Lorenza breaking no transfer iyi transfer imaze iminsi nyishimashima nyiganira n'umuvandimwe witwa Mutangazaji ntagire umuntu yiyitirira iyi ni transfer yo bita Nkusideni Mutangazaji amaze nk'icyumwera yimbwiye nane breakinze kuri Lorenzo Info ariko ikiri speculation yambwiye ko uyu mukinnyi w'umunyamari uzajya mu mikino uko twaramuganiye hano ariko turamenya izina rye neza tugitisha abandi bakinnyi batandukanye uyu mukinnyi reka nkunganire inkuru Denis yarayimpaye ayima ndi kumwe n'umuntu witwa Regis Gacinya yarayimpaye pe ariko mu kuyimpa nawe yaratamenya izina ry'umukinnyi namunabyibuka mu bakinnyi barindwi wa APR twakomeje kuvuga nyuma ko APR yarabuze wa mupeti witwa Tendenge yes wagiye muri Al Hilal yego nibwo twavuze ko hari umupeti uzakina Jeux Olympiques w'umunyamari ukina 10 uzaza muri APR icyari ikibazo cyari ukumenya ngo izina ni Mutangazaji no mu kimwe gishize mu izina yarayibwiye yambwiye izina mu kimwe yaje kuribona uyu ngwe rero yitwa Mamadou Lamine Ba n'umukinnyi ukiri muto w'imyaka 20 ari hafi kuza 23 bivuze ko akiri umukinnyi Olympique n'umukinnyi kugeza ubu ngubu udafite equipe kubera ko yakiniraga equipe yitwa Olympique Beya yo mu gihugu cya Tunisia ikipe mfite amakuru ko yaramurekuye mu by'ukuri no kuri liste y'abakinnyi equipe yamaze gukora liste y'abakinnyi uzakoresha mu yari ifite ntabwo umukinnyi arimo uyu mukinnyi rero mfite liste yahamagawe ku munsi w'ejo y'ikipe y'igihugu ya Mali urabyumva yatangajwe ku munsi w'ejo final list y'abazajya mu mikino Olympique n'abakinnyi batozwa n'umutoza bita Badra Alou Diallo yamuhamagaye ariko amamagara kuri reserve liste y'abareserve aba nabo baragenda bajyayo kugira ngo bamukinnyi uvunitse bahita bamwongera kuri liste urabyumva hari liste definitive hakaba na liste y'abareserve bose barabajyana uyu rero Mamadou Lamine Ba ari kuri liste y'abareserviste b'ikipe y'igihugu ya Mali yamaze gusinyira ekipe ya APRFC yasinyiye iwabo mu gihugu cya Mali Lamine Ba ngo hari umuntu wa APRFC yasinyiye rwose byarangiye ngo agomba guhita yurira indege akajya mu gihugu cy'Ufaransa i Paris baramuka batamuselektioninye mu minsi mike ikurikira atagiye muri ekipe y'igihugu nyine adakinnye agahita agaruka cyangwa se ahise bavamo agahita agaruka i Kigali akaza gukina ekipe ya APRFC agakorana imyitozo n'abandi maybe azasanga bamaze no kuva muri numero 10 hanyuma 10 mwiza cyane ariko Riga cyo gushakaho ni iki bwira abantu uburemere bw'ikipe y'igihugu ya Mali turabugarukaho ariko inkuru hari ikintu kishyiramo umusumari kikayishimangira muri iki gitondo chairman wa APRFC namwandikiye
aranadukurikiye yego ari kumva urubuga rw'imikino ari mu Rwanda ari muri Tanzania ari muri Tanzania aradukurikiye abantu bose bari bari kumva urubuga rw'imikino bararukunda cyane bararukunda Abatanzania bararukunda abumva ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Tanzania bararukunda ndamubajije nti arumva nti bonjour afande Lamine Ba yamaze gusinya aransubiza ngo yego kuva kwa chairman yani deal done namutera n'icyotezo ndavuga ni abakinnyi muri kugura bato bakina amakipe yabo y'igihugu cyane cyangwa senior ni ikimenyetso cyo ko mushaka kalite muri squad shyiraho iyi ntuza yo gukoma amashyi yo gucinya inkoro nyine yo gucinya inkoro cyane oya ntago ari ugucinya inkoro ni ugushima kuko iri kugura neza ugeze ushima ikintu kiri cyo akantu kigura ariko ntacyo gatwaye pe kuko amashyi nyine ni imwe none se uri kumwe na ape gukoma amashyi nyine byo gukoma amashyi ndamubwira nishimi nzaranye mwandikira mu kanya ahubwo nyamukomere arangata handi ni adaptation abakinnyi bacu bazakina kwiyadapta nyine abo bari kugurwa atariko competition izaba iri muri equipe izadufasha ati last year twagize ikibazo cya bench idahagije reka uza abakinnyi uyu mukinnyi ari kumwe no muri equipe nationale warubajije ngo urwego bariho harimo abakinnyi ba Wolves harimo abakinnyi ba Cadix harimo abakinnyi ba Napoli ba Reims ba Huddersfield Town ba Rennes harimo abakinnyi b'amakipe nka za Schalke 04 n'abakinnyi bakomeye ari hagati y'abakinnyi Lamine Ba hanyuma